کوئٹہ مسلم لیگ نون سروک نواز شریف سروکیہ پارٹی ورکرز کنونشن نواز شریف گشتہ کے بلوچستان آباز دگ جوڑ کنگا آبید ڈیمز ہم جوڑ کو تک بلوچستان نو دربرا نواس تھا ملک کے وانگ جہاں اسکالرشپ داتا کچھی کے نالے واسطہ ماں 50 ارب کلدار داتا گوادر و ایدگا دمگاں دیم روی داتگاں مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف گوشگین کے مارا حوال بوک و بلوچستان وشحال جوڑ کنگی معاشی و چاگرتی جیڑہانی گشگی وال کرنگ میں درستانی ذمہ واری نواز شریف بلوچستان دیم روی واسطہ جوہد محلو کے دیمیاں ملک دیوالیہ بو گچا رکھیں تک نون لیگ سروک نواز شریف سروکیہ دیوانی بتا دیوان گشک بتا کے کوئٹہ یک واحدہ پرامن و صاف شہری بتا اگاں کوئٹہ دیم رویہ سفر برجا بتیں گوڑا کوئٹہ ہمراہیہ تیوگی بلوچستانہ دیم روی کو تگت ادارو کی مزن وزیر انوار الحق کا کڑا گشتہ کہ پاکستان یک ذمہ واری ریاست بستارہ دیما پیدا کی دیم روی واسطہ انفراسٹرکچر جوڑ کنگے واحد ضرورت پاکستان معاشی پر محکم کنگے واسطہ گرش گام کی ضرورت چین معاشی دیم روی سفر بنداد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ عدلیہ خلاف گشتان کے سرا نواز شریف خلاف توہین عدالت درخواست رد کو تک پیسرگی مزن وزیر خلاف توہین آمدگی سے درخواست 2018 زیر التوا بتا توشہ کانا کیسا آمدگی سے نواز شریف ضبط کو تگی مال و مدی واتر کنگے کڈنی داتا سپریم کورٹ سرکاری افسران واسطہ صاحب لفظ کار مرز کنگے سرا بندش چتک چیف جسٹس قاضی فائز عیسی گشتک کے شما صاحب گوشے درستانی دماغ شما خراب کو تک ای ڈی ایس پیاں صاحب نیا بلکہ نالائکی ڈی ایس پیاں ای درکتا سپریم کورٹ نینگچ گشک بتا کے صاحب لفظ کار مرز کنک آزاد راجانی درشان نکاں سپریم کورٹ نینگچ گشک بتا کہ سرکاری ملازمہ صاحب لفظ اچھا وطا احتساب اچھا برس تیر سرپت کنا آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا گشتہ کہ پاکستان کو ڈیل باز نزدیکا امریکی رسانگر بلومبرگ انٹرویو دیانے گشتہ کہ پاکستانی حکام نگی کی جاوراں ای پروگرام سرا عمل کن گئیں دومینیم کا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اچھا منظوری پد پاکستان ابتاد $1 کروڑ 21 دسمبر رسگے گمانے اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ نیب کیسا چیئرمین پی ٹی آئی یہ درخواست ضمانت بحال کو تک 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل دزگیری سب بچہ ضمانت بحالی درخواست غیر مؤثر قرار دیگ بتا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق کا ای درگت اچھا فیصلہ داتا چمن اچھا در قانونی وڑا در ملکی مہاجرین باب دوستی اچھا واتر روگے رد بڑھ جاہیں کنٹرول روم ردا طریقت 1 لکھ کے نزدیکا در قانونی مہاجرین باب دوستی اچھا واتر شدگاں کنٹرول روم ردا در قانونی جہمندی در ملکی سندھ پنجاب بلوچستان اچھا رضاکارانہ وڑا وتی ملک کا واتر شدگاں بلوچستان غیر سیاسی رہشون نون لیگ ہوار بتگان نون لیگا ہوار بتگینانی تاہا بازی گلانی رہشون ہواران اشی تاہا بلوچستان پیسرگی سروزیر جام کمال خان ہوار میر سلیم کوسو نور محمد دمر ربابہ بلیدی سردار عبدالرحمن کیتھران محمد خال لہڑی ایدگا ہم ہوارا کہتے آئی رہشونن نون لیگا ہوار بورگے جارجتا نیشنل پارٹی سروک ڈاکٹر مالک بلوچ گشگین کے بلوچستان محلوقہ ووٹ حق دیگ بھی انگتا بلوچستان محلوقہ ووٹ حق نرستا بلوچستان کو سیاست اندازہ ڈیل کنگی بھی بلوچستان محلوق ووٹ دے گا کسادت سوب من دے گا کسی بھی انچو کے 2008 ابتا
بلوچستان تیسرے کے سروزیر جام کمال گشگی کہ عدم اعتماد تحریک ویدیت یا قدوس وزن جو سرکار چریشیا چا صوبہ عدم استحکام ودیبت کا پارٹی یہ بدل کنگا وحد لگیت واسر شور و صلاح پد نون لیگا حوال بتگا یک رندی پدا نواز شریف سروکیا دیم روی سفرہ بنداد کنی سول اسپتال کوئٹہ کونگو وائرس سے خطرہ سبا سے وارڈ بند کنک کپتگاں کونگو وائرس سے خطرہ سبا کارڈیولوجی نیپرولوجی اور میڈیسن وارڈ بند کنک بتگاں وارڈانی تہا لائیو سٹاک کے نیمگا اسپرے کنک ہو گئے IMF ایگزیکٹو بورڈ منظوری پد پاکستان ابتاد $1 کروڑ ایک استداں دسمبر رسگے گمان منشون ردا IMF و پاکستان نیاما گپتران گڈی روچے IMF مشن ہمراہی اقتصادی چاروں ٹپاسی گپتران سوگمندیا نزدیکاں IMF مشن معاشی ٹیم درستی پیڑا مذاکرہ سر جمبتگاں بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کا کڑگشتہ کہ بلوچستان کو کس غداری کتنکا صوبہ دیم روی ہوشحالی واسطاوتی کردہ ادا کرنے سیاسی جستچا سیاست دانا کنک ببا منی دستکش بوا گچا کی چنکاریا باہر زورگ گپانی تہا اتوڑی راستی نیستے لسپیلا یونیورسٹی درستی جیڑا گو ترجیح بنا گشگی وار کنک باں گستگی ابتا 5 سالہ وان گزانا کی پیڑا ہچ وڑے دیم روی کیگ نبکتا اتھل دمک لنڈا پلے دمگے جوڑ کت کی کوسٹ گارڈ چیک پوسٹ خلافات لے بے پار کنو کی مردمانی زہرشانی کنو کا گشتہ کی کوسٹ گارڈ کارندہ مہارچہ مسجد کے ساسا زر زورند بلے اشیاء بید مارا ہم اکروج پریشان کنند ہمیں گاڑیاں ہم ضبط کنند سندھ ہائی کورٹ جنکا ہوار اجدا بھی گواہی مردمانی بازیاب بابتا درخواستانی سرا JITs و ٹاسک فورسا کار تیز کرے کٹنی داتا اجدا مردمانی بازیاب یہ بابتا کیس درخواست جسٹس نعمت اللہ گوشت تک کیس گوشتار کے نیامہ سندھ ہائی کورٹ رپورٹانی سرا کیسئی درشان ہوتا میرپور خاصا ہندو برادری نیمگا دومی روچا دیوالی مراگش برجمدار بوتا ای درگتا چکا و زال بولا ہوار محلو کے مسئلے کے ساسا باہر زبتا و تیم مذہبی روچا گو جوش و جذبہ کا تاشتا دادوے MNV ڈرین گزو کی جوہی برانچ 1000 ایکڑ کشت کشاری زمینہ زیر آب کنو کی نہری پل پروشتہ کو کب تک چریشی سبا 1000 ایکڑ زمین کشارہ تاوان لسگر گمانی